Kaseng hitu Ribhoi District lahir sepak raj marwet nakam taban tahu ya kata trikam hakate ke jaka. Akan kasengi la pelong ya ke jalang hapok senang kiling haka bala dan langru working president jangka Ribhoi District usamla abon nongrum. Laya paskem ya kata trikam do usamla kini nongrum ubrang jang secretary. Kini kam juga ni kata trikam kilang president upensian sengliang. Vice President Friendship Langbang General Secretary Shempang Simyong. Finance Secretary Samla Makstar Tangsong bat Khasan Gut Kit Digestive Committee. Pengihapannya pun hapan jelek persyak wat ada ni donnya kanu ke jinge hindi bantur syukran hindi ban keran din midon kita kinong yalang gijungi gi bakam halor ya ke ka matrikam ito kanang ram min jen shi telingin ya le kram pendam dajing impa